Bazar thli tu te chibai ule voin hi December ni som pathum sang ni som ni panni ania World Cup semi final thleng tura Morocco ra minan lo be na hi kan hrezau zela angai nom zual zela ni bermaya ngai nom in lo ti ve nge kan ring tlata Morocco ram chanchin bok kan soile don ani kumsang ni som khan South Africa World Cup an thlenga World Cup hla pui satu Shakira Khan this time for Africa ti hla asa ma se Africa khumwal pui player ten thil ro puyan tilo kumin Qatar World Cup a chuan Africa khumwal pui atangin Morocco in semi final an lut country advek angin Morocco chuan Portugal an hnia semi final an luta semi final a world champion live friends ne an in tum dona semi final le lama sang ni som pariat finalist Croatia le World Cup a voi ni champion to Argentina in tum thungang zanin zanlai Argentina le Croatia in khelanga nakzan zanlai friends le Morocco anin khel don ani World Cup voi som ni pakhat nei to Africa khumwal puiram pathumin quarter final an thleng to a semi final thleng an lo ngai mi lova Morocco hi ama saber an nia kumin World Cup a Morocco ram che dan le an chanchin hi ngai nom takani Atlas Lions tia ko Morocco hian Spain an hnia khovela football thiam beratana voinga thanto Cristiano Ronaldo tilna Portugal ne le in Africa khumwal pui atanga World Cup semi final lut masaber an nia Portugal an hena in khela Youssef En-Nesyri goal ta ulu dan le kha gol khung tura an in pass goal kha munom takani Morocco boss Walid Regragui chuan kan theina kan lan tira mi zong tran kan hlo to ani atia thinlungarin na tak nena kan be phot chuan kan hlo tling thei ti hi ka player te hian an lan tirani Europe khomwal puya omte chuan thilmak an ti mai thei goal chu am yelova Portugal Spain le Belgium nia Croatia kan ro bok kha thilmak anilova kan thorim rani kan thorim na wangin Africa le Arab mi puite lomna kan thlenani Rocky Balboa film khain en chuan Rocky khain tran khopang tun World Cup Rocky kan ni atibok Africa team pathum ten World Cup quarter final an thleng to a sangha zakwa som ku khan Cameroon chuan quarter final thlengin an tla a sangni pahnia Senegal le sangni soma Ghana ten quarter final an lut boka kumina Morocco in semi final an lut ve ta thunga World Cup hetianga Europe team tha hlir mai hne chawa semi final luta borok danglam siam team hi an la om lova Morocco kalkong hi khovelin ngai nom atiani Morocco hi football khovela in elna lian pera Africa khumwal puya tanga thleng sang ber an niringot lova Arab ram Muslim tamnaram jinga thleng sang ber an ni boka Africa khumwal puile Arab ram zong tran ron an hloa Morocco player ten ball an chana pianga stadium chunga mi pui out home rinjia kha pui takani an sa khuan za pui lova Spain nen penalty an pet khan player le fan te chuan kurana an sa khotong taina thu an chama nena an chana piangin an player te chu an fan te le khovel ma lu lei vitin an tong trai le bok thin ani group stage an paltlang ti a chian che khan an coach Regragui chuan world champion an ni thei ti alo soi result to a semi final an luta champion thei an in ring le zual to a Portugal an hne nu khan in khel zoa ka mi tui tlak voi khatna nia ka player te hmuwa paril rupa khau takani ti hi kalantir fowa kalantir zel po angaya ma se tor zo rual lawaril ru hne tu ka tong me kani World Cup semi final kan khel don ti hi ka soingam ngai lova ka mi tuya tlalo thei lawani atia Morocco goalkeeper Yassin Bouno chuan semi final ba kal zel turin kan in peya kan ma oma piang in rin tok na nen kan ma chunang chaklo jok le om nem jok nia in rian na thinlung pai bo turin Qatar hian kan lo kalani no pangjok te chuan Morocco player te hian thilmak an ti thei ti an hrianga eng team po in Morocco hian football level sang beran khel thei ti an hreto bokang atibok Morocco hian player tha pani an chhor theilong meka an defender pani Wesam player Naif Aguer le Bayern Munich player Noussair Mazraoui te chu in hliama wangin an khel theilova Portugal an hena in khela an captain Romain Saiz chu zone chu ngai khopin in hliam le boka ma se heti chung hian hne lo nei lovin an kal tluanga Canada ne an in khel tuma an ma anin an lama ti gol pal bak tun World Cup a gol an la chu mi lova kumin September tha Cochatana an laglu Regragui hnuaya matchriat an khel toa tlom lovin an lakal tluang zela game sari chu gol an chu mi lo nge ani Morocco coach Regragui an Portugal an hne nuwa thu soi hi angai nom takzet heti hian a soya World Cup hi tournament har sa berania
kaini tan phei chuan a har saber ani chiang hle team traber ber kan tuma Portugal laga khan goal chu thei kan ni chiang khop mai ma se chak du na thinlung le tlom du lo na thinlung nen kan beya chu chuan van nei na min thlen ani African le Arab mi puiten an thei topin min trana chu chuan phur na le thathona na satak min peya mi zong zong hian kan hnunga tangin min nora malam pan turin min du ni berin ka hria chu wang chuan chanchin hlui ji na bu a kan hming lang tur khopin thil ro pui kan tita a khowela thaber ber palizinga kan tel tareng mai African team in World Cup semi-final an lut thei ti hi khovel kan hria tir to a final po kan lut thei nge yang beseina kan neya kan mangphana du thu sama kan nei lo chuan khoi hmun ma kan thleng thei lova engpo hi besei turani a beseina hian mana nei lo Europe ram te hian World Cup champion hi an ti thana an nei to a tuna chuan keini point chu kan besei ngam ve to turani ati Morocco hian kumin World Cup khel thei turatin puitu Bosnia coach Wahid Halilhodzic chu kumin August la khan an bana World Cup khel turatin puitu World Cup thlen ma thathum chau om to a ban hi thilmak atlinga khovelin makanti ma se Morocco ramami te chuan anram football ho tu ten an coach ban tak thlak tu tura an lak tur an hriat chuan an hruai tu te thil ti dan chu an dem lo reng Morocco thisin kai coach ni to zinga an ngai nat ber le an du ber regragui ani tlat regragui hi friends rama piang le salian ni chunga anu le pa teram Morocco ram ta na khel thlanga an ram ta na voi somli panga zet fe chuaka defender ro thap tak ni thin ania lukala anti mai hi Africa Khumol Pui Football Federation in coaching license an pek chu ma sak housing atel kumina coaching license nei ve chi ania confederation license ani ma po in coaching na tho nuwa akalna pianga a hlo tling ani bermaya Morocco ram liga table lai hola omthin FUS Rabat chu league title a choi pui hala Qatar Roma po Al Duhail SCN kol zoin league champion ani pui boka Morocco liga kirla in Wydad Casablanca en kol lea kumin kumtir khana voi ni nan Morocco league le African Champions League a champion pui le ani heti khopal ho tina wang hian Morocco ram football team coach ani ang MT chu zona ani lova engtika nge ani ang ti chu zona ani zoka Morocco football ho tu ten Halilhodzic an ban khachuan Morocco mi puizinga football nga event tu te chuan regragui bak hi an ngai tuana om to lova World Cup khel hunatana ni zapo a om tin to lo nuwa anram ko chatana ruatani khan lom lo anom mi lo anti African football a chon regragui hi khowela football coach lar Jose Mourinho nen te khin ani thina mishing en kol thiama a player te chu ashwal ne a golan chu atlem ema chu World Cup a Morocco team mangin khowel riata aron lan tir tani seito angin regragui hi friends rama piang Moroccan ania ama ang boka ram danga piang Moroccan player ala khom na sahlea World Cup a Morocco ram ta na khel tura a shwai player somni paruk zinga sompali te hi Morocco ram piang lo ania heng player sompali te hi Morocco ram ni lo ram sang paruka piang ania ama ngein Morocco ram piang lo ni chunga Morocco ram ta na lo khel to wangin heng player te hi en kol thiam hle ni a ngai ani World Cup hi ma niram chu asana ram hlataka khel ani thina wangin regragui hian player te chu an chung te hruaya phalsaka an chung te nena mun khata inkul arem ti boka Qatar raman thlen na hotel chu chung koni pui chol man na mun ang main an rilui mai ti thu bazara po kan talan to kha ama regragui ngai po hian anu chu Qatar a hian a hruaya Spain an hne nu lok khan en tu mi pui zinga lo thu ve anu chu han ko a Spain laka chakna penalty pe goal tu Hakimi le anu in ku alai phei chu World Cup thalak lar berzinga mi ani nge a an chung ten an troyom hi Morocco ho chakna nar pakhatani anti Morocco ram football thu nei tu Royal Moroccan Football Federation FMRF te hi kumin Qatar World Cup a Atlas Lion te hlo tin na chan lian tak ania anni hian kum som liam ta tang khan mason na tak nei tumin thei topin ma an la a an ramlal King Mohammed paruk na chuan tuipui ema an ram football kalphung an thak danglam veka FMRF chuan an ramlal ming choin National Football Academy Mohammed the Sixth Football Academy anti chu an honga heta tang hian tuna an ram ta na khel player langsar zingami Naif Aguert le Youssef N Nesri te po hi antela Morocco rama om footballer te cherchu mai pi alama FMRF hian Europe khomwal puya piang le Salian Morocco thisen kai ni si
football thiam te zong khoma an ram ta na khel tura som na an thok boka an ti fu cher cher hle ti chu kan hu me kani football chu school sang sang zirla yan tela club andina national league omjane yan siama mai chelama po professional football division ni nei theiram omchun an ni meka nakin loka chon mai che world cup po an ron champion nge yang ti rin ong khopin ma an la me kani rabat kho pui po na mohammed the 6 football complex ro pui tak an sa a he football training na huna hian 5-star hotel ringot po pali ya oma fifa standard football ground po pariat na in pakhat chu indoor ni in AC vek ania he complex a hian dam doila main en kol na po world class da ania ha doctor thlengin an oma chuti khopa anin bua saina chon ra tha aron chuata mek ani world cup mi pati man ron che that ma hian morocco ram club te chu mi pale mei chia a african champions league champion an ni to a mi palama confederation cup champion an ni boka ramdanga piang footballer te telwe thailo na tournament african nations championship a po morocco hi champion la yan ni a women's africa cup of nations sa kumin khan final an luta an chaklo hlawa meche world cup khel turin an qualify to ngeng he dai ngai lo ram dain world cup semi final an luta fan ngai lo rama khopui thar chon ka in be seina nen morocco ram mi patim te chon world cup an khel meka tunan thlen chin thlen tum hian khovel ram tam taka football hruai tu tele football player te chuan an thei to ban lo chu to a an lo hlo chamna sa to thin ani chuwangin morocco hi la champion lo ma se kumin world cup a hian an hlo tling to tak zeta kan han tar lan ta kan chanchin tlem te tang ringot po hian an hlo thlin na hi wanei na lal nui na du sak bik wanga thleng an ningot lova ro man na tra ti tak tak na le thlan tui ne na kumsom chuang an be na ra ni ti achiang hle ome bazari lo thlir wangin kan lo me